Ар бирибизге ушундай шайтан аргандай азгырат экен. Күнүбүздө көзүбүз менен көрүп атабыз. Сен ар жерде ар кимди алдап, ар кимди зордоп, ар кимди айла амал менен таап келген дүнүйө сага дүнүйө ырыскы болуп атабы? Же ошо балдарыңа кайгы, ошо сенин балдарыңа муң, балдарыңа көз жаш болуп калып атабы? Бир элестетели. Дүнүйө деген ушундай экен. Дүнүйөнүн кооздугу ушундай бир жашыл нерсеге окшош болот экен. Жаз учурлар келгенде адамдар эртелеп ушу жаз учурларда гүлдөр гүлдөп, жалбырактар жашарган учурларда адамдар ошондой учурду жакшы көрөт экен. Дүнүйө так ошондой болот экен, адамды азгырып. Бирок урматтуу бир туугандар, ушуну эч убакытта унутпайлы. Алла Таала ар бирибиздин курсагы, энебиздин курсагында жатканда кандай рызкы жээрибизди Алла Таала жазып койгон. Ошол рызкыдан иманыбыз болгон болсо, Алла Таалага ишеничибиз чын болгон болсо, ошол рызкыдан бир күкүмнан ашыкча жебеймин, бир күкүмнан кем да жебеймин, бир тамчы суу ачык да ичпеймин, бир тамчы суу кем да ичпеймин дегенге дагы толук ыйман келтирели. Качан бизтерде проблема болуп атат, качан ушу дүнүйө талаш болгондо, келечектен коркуп калганда, Алла Тааланын күчүн унута баштаганыбызда аны башыбызга проблема болуп атат. Дайыма Алла Таалага дуа кылалы. Келиңиздер, урматтуу бир туугандар, Алла Таала бербей койбойт. Карасаңыздар, дуа 3 түрлүү болот деген алымдар. Дуаны кыласың, бирок кун фаякун болуп, ошол жер, ошо кылган учуруңда Алла Таала ошону жаратып, ошону сураганыңды берип кое турган дуалар бар. Булар кимдин дуалары дегенде, булар ошондой Алла Таалага жакындардын, мукаррабиндердин, салихиндердин, аулиялардын, Алла Таалага ушундай жүрөгүндө эч бир кири жок, бир гана Кудай деп жүргөн адамдардын дуалары ушундай болот дейт, урматтуу бир тууган. Дагы бир дуалар бар. Бардыгыбыз эми дуа кылып атам, бирок дуа кабыл болбой атат го деп ойлойбуз. Кээ бир дуаларды Алла Таала бир аз кечиктирет экен. Ага сабыр кылалы дайыма. Дайыма бир кылып, эки кылып анан дуаны таштап, анан башка себептерге ишенип, анан көчөлөргө ар кандай нерселерди ширк кылып жүрөгүбүзгө киргизип алыштан бардыгыбыз сак бололу бир туугандар. Бул эң негизги диндеги, эң негизги жашоодогу утук, жашоодо бир утушка жетишем, жашоодо бир жеңишке жетишем, барып ахиретте Алла Тааланын ыраазылыгына дуушар болом, барып пайгамбарыбыз менен бейишке бир болом деген ниетибиз болгон болсо, бул нерселерди жүрөгүбүздөн чыгарбайлы. Алла Таала дуаларды кечине кечиктирет дейт. Эмне үчүн? Бир хикмат үчүн, бир сыр бар үчүн, урматтуу бир туугандар. Улууларды карап көрө турган болсоңор, эч убакта Алла Тааладан үмүт үзгөн эмес. Кур'ан-ы Каримде ла тaqnatu min rahmatillah, Алланын рахматынан, Алланын мээриминен эч качан үмүт үзбөгүлө дейт. Айюб пайгамбар сабыр дегенде, биз Айюб пайгамбар көзүбүзгө келет. Урматтуу бир туугандар, ооз менен айтыш, бул ушундай окуя болуптур деп айтып коюш оңой. Бирок Айюб пайгамбардын кыссасын, Айюб пайгамбардын өмүрүн жакшы билебиз. 18 жыл ушундай адамчыдай алгыс оору менен ооруган. Элестетели, биз 18 күн ооруганда, 18 саат ооруганда эмне болуп калып атабыз? Адамдарга жалынып, адамдар арасына батырбай Айюб алейхисаламды сүрөп салганда, бул дүнүйөдө бир туугандар ушуну унутпайлы. Колунда бар инсандар отурат, креслосу барлар араларыбызда отурат, аброю барлар отурат. Бирок адамдын арасында ушундай кээ бир алтындай болгон гана адамдар калат экен. Бирок көбүнчө сенин байлыгыңды тегереп аткан адамдар эртең кыйынчылык келгенде бирөөнү таппайсың бир туугандар. Айюб пайгамбардын жанында киши табылбай калган. Ошентип туруп талааларда, чөлдөрдө калган. Ошондо бечара аялы, ошо жанында бир гана аялы кызматчы болгон. 18 жыл бир да жолу Алла Таалага бир шикаят кылып, башыма ушу нерсени алып келип койдуң деген эмес. 18 жылдан кийин дуасы кабыл болгон, урматтуу бир туугандар. Бир дуаларыбыз бир аз кечиксе, ар бирибиз Алла Таала сүйөт. Алла Таала мага бир сынак жеткирип атса, сынак келип атса ушундай деп бил деген алымдарыбыз. Алла Субхану ва Таала өзүнүн периштелерине, о периштелерим, мен баланча пендеме сыноо жеткизип атам, анткени анын жалынып жалбарган дуасын, жалынып жалбарган үнүн уккум келип атам дейт.
Урматтуу бир тууган, başıma duğa gelvatsa, başыбызга ança-mınça sınоо gelvatkan bolsa, biraz kıyınçılık gelvatkan bolsa şükür kılalı, dağı suyunalı, Allah'ım menin uyunumda ukkum ukkusu geliptir dep, ar birimiz oşon üçün dualarыбызды kılalı. Uzkurullaha firraha, yazkurka fişşidda dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste, siler rahat kesinlerde, siler çöntöңөрдө akçaڭal tolup turganda, göңülüңөр açık bolup turganda, kıjaalatçılık jok uçurda, üylörgө kelsiңер baldarыңар uşentip çurkap tosup alıp atkan uçurda, göçögө çıksaңар adamlar silerdi kadırlap, rahat kesiңerde Allah Taala'nı estep жүрgülö, daima namazыңарды okup, orozuңарды tutup, Allah Taala'ga dua kılgıla, yazkuruka fişşidda, sen kıyınçılıkka kabılganda Allah Taala janыңda bolsun deyt. Allah Taala'nın jardamı kaçan janыбызda bolot eken, Allah Taala'nın jardamı biz rahat kezibizde, problema jok uçurlarda, hiç kaygı jok uçurlarda biz Allah menen birge bolsok, bizdin başыбызга kaygı gelgende Allah Taala'nın jardamı biz menen bolot. Bir tuğandar, al uçurlarda esteyli, kaygı başka gelsen hazır göçödög kafirыңda kudaylayt. Kaygı başka berip koysoň dünyödögü en jaman adamdağı oğuzuna kudaylayt urmattуу bir tuğan. Birok musulmandın ayırması, özün musulmanda genemne, men özüm emesmin, men akılımda seniki, jaşoğumda seniki, ölümümde seniki, rızkımda senin kolunda, baktılığı baktısızlığımda senin kolunda dep turup, özün salıp bergen insan oşo musulman bolot. Eger oşantip musulmandığыбыз çın bolsa, urmattуу bir tuğandar daima dua kılalı. Karasaňızlar göçödö жүрgön bul adamlar menen düşman bolbal degen nerse emes. Kebir uçurlarda adamlarga işenip kalabız. Kebir uçurlarda kırşalarыбызga işenip alabız. Kebir uçurlarda ataga tayanıp alabız. Bir tuğanga tayanıp alabız. Birok bul dünyada urmattуу bir tuğan, kıyamatga barganda la taziru vaziratun vizra ukhra. Biröөнүn günөөsүn birөө götөрбөйт urmattуу bir tuğan. Senin canına gelip durup başka bir adam cevap vermeyt. Senin kılgan günahın üçün bir ötözokka düşpeyt. Ar bir kılgan işimiz akıl verip bizdi mukallaf kılıp, bizdi uşul dünyaga ey pendem sen menin kulumsun dep durup farzlardı başımızga жүктөp koydu bu. Ar birimiz özümüzge cevap verebiz. Bardığımız anan tegerek çetibizge işenip albaylı. Daima Allah'ını bu жерden esibizden çıkarbaylı. Meçitlerde azam bolgonda meçitlerge çurkaylı. Orozo nafil orozolardı tutalı urmattуу bir tuğan. Mına hazır kış gündörü gelgende ilgerki ağlımlar suyun çeken orozonun gündörü gelvatat dep. Gündüztörü kıska bolgon gündör gelvatat. Orozo tuta turgan, adam kıynalbay orozo tuta turgan gündör dep. Allah'a jakındata turgan nerselerdi, Allah'a jakındata turgan ibadatlardı köp kılalı. Ar birisi özübüz esep alalı. Erteң ele toprak astına barıp kalabız urmattуу bir tuğan. Kıyamat tetigi çoğun, hakiki kıyamatты kütüş şart emez. Ar bir adamdın özünün kıyamatı var. Özünün akırkı demin alıp, bul dünyanın eşigin japtığı anın kıyamatı baştaldı. Bardığыбыз oşo bara turgan jerlerimizge esep kısaptarыбызga dayar bolalı urmattуу bir tuğandar. Oşon üçün bardıq nerselerdi biz paygambarlardı görüp үйrөнөt ekenbiz. Bizdin ıyık kitebimiz bolgon Kur'an'dı karap turup үйrөнöt ekenbiz. Janagınday tegereğinde adamdardı keybir uçurlarda tappay kalasın. Senin akçaң bir uçurda jardam berbey kalgan uçurlar gelet. Yawma la yanfa'u malu ve la banun illa men atallaha bi qalbin salim. Uşunday bir gün gelet deyt. Senin taap algan dünýöňdün da paydası jok bolup kalat. Senin maktanyp atkan bala çakalarыңdın dagı köptügünün alda payda berbey kalat. Bir gana payda bere turgan nerse emne? Taza jürök payda bere turgan gün gelet deyt. Erteң taza jürök menen bara turgan gün Allah Taala şu jüröktörgө karap turup esep kısap çıkara turgan, jüröktörgө karap turup natija çıkara turgan güngө bardığыбыз bara turgan günümüz var. Oşo gündörgө urmattуу bir tuğan, tegerektegi başka nerselerge esep işenbey bir gana Allah Taalaga işeneli. Eger tegeregiňdegi nerselerge işenip jüre turgan bolsaň kıyınçılыкta hiç kimdi tappaysың. Bir gana kıyınçılıkta sen menen kim bir kalat, bir gana Allah Taala bir kalat. Ayyub paygambardın başına bala gelgende Allah Taala menen bir kalgan ele. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de oşentip adamdardı davat kılat ele.
Пайғамбарыбыз пайғамбарчылық келелектен мұрын Мұхаммадул Амин, Мұхаммад чынчыл деп пайғамбарыбызды даңқташат әлі. Анткени өзі салих кезінде адам өзі түс жүрген учурда адамдың бары сүйет деген. Адам қачан муслих болғанда өзі да түс жүріп, башқа біреулерді туралай баштағанда адамдарға жақпай баштайды дейді. Бұл шариятыбыздың жолы ушундай екен, ақиқаттың жолы ушундай екен. Ушу biz birovga muslih bolabыз bu, адамдарға жақпай баштайды екен біз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам Алладан башқа құдай жоқ деп, ширктин тамырын сындырып, адамдарға ушундай біздің ақиқат динді алып келгенде, адамдар ушундай жек көріп Меккеге батпай қалған әлі. Пайғамбарыбыздың артында сахабалардың бардығын хижратқа жөнөткөн әлі. Пайғамбарыбыз ең ақырында қалып, ушунтип пайғамбарыбызға хижратқа рұқсат берілгенде, ошондо алымдар, тарих китептер баяндаган нерсе ушундай. Меккеде ушу бир кулашчалыкта жер калган эмес, ар бир жердин үстүндө баскан адамдардын бардыгы пайгамбарды Мухаммедти өлтүрөбүз деп басып калган эле. Аны өлтүрбөсөк болбойт деп мушриктер бир жерге чогулуп, ондогон жаш баатыр балдарды, колунда күчү бар балдарды кылычтарын суурутуп туруп пайгамбарды же түрүү алып келесиңер, же башын алып келесиңер деген буйрук берилген эле. Ошондой түндөрү бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Алла Тааладан хижратка рухсат берилгенде, ушунтип үйүнөн чыкканда Меккенин үйлөрү ушунтип тизилип турду дейт. Меккелин үйлөрүн караганда бир үйдөн дагы ага жардам бере турган бир жыт жок. Көрдүңүздөр. Кейбір учур адамдын башына кыйынчылык келгенде ушундай болуп кала турматтуу бир туган. Бардыгыбыз ушундай жашоодобуз. Меккенин бир үйү пайгамбарыбызга ырайым кылайын деген бир үйү калган эмес эле. Пайгамбарыбыз түндөлөрү качып, Абу Бакр радыйаллаху анхунун үйүнө келип эшикти такылдатканда, түн жарымда Абу Бакр радыйаллаху анху келгенде, "Эй досум, хижрат" деген. Ошол учурда Абу Бакр радыйаллаху анху Меккенин эң бай адамдарынан болгон. Абу Бакр радыйаллаху анху ушундай Меккеде авторитеттүү киши, байлыгы бар. Бирок бир да жолу урматтуу бир туган ушундай имандын ээлерин Алла Таала чыгарган. Абу Бакр радыйаллаху анху бир дагы жолу ошол жерде экиленип калган эмес. Хижрат досум дегенде мен сени менен биргемин деген. Ошентип экөө чыгып, ошентип бир үйгө жашынганга бир үй калган эмес. Элестетип көрөлүчү. Бул дүйнөдө биз bir kıyınçılıkka düşüp kalsan baykengdikine varsan bayken esaltat, tayekengdikine varsan tayeken güç beret, atangdikine varsan atang sorutat, dosungdikine varsan dosung başından sılayt. Bul nerseler, birok paygambardı başından sılay turgan, paygambardı soruta turgan bir uy kalbaganda paygambar sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kaçıp ana savur tavsına kaçkan ele. Oşol uçurlarda artında ondoğun uşunday batır baldar, kuralları menen jaragı menen paygambardı uğuğan ile. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem barıp bir ünkürgö kergen keste Allah Taala emne menen saktayt gördüңүздөр. Daima Allah menen birge bololu. Jörgömüş degen nerseni görsök adamdın itirkeyi gele turgan bir canı var. Adam uşunu jörgömüştü görse uşunu öldürgüsü gele turgan canı var. Bir oşo jörgömüşten çıkkan jele menen tosturtup Allah Taala paygambarыбыз kirgendeyin jele bastırtıp gelip turup oşondoy adamдар mintip karap atkan uçurlarda Abu Bakr radıyallahu anhu paygambarыбыздан kooптонуп turup ya Rasulallah eger uşentip turla buttarın uçun karasa bisti görgön atat degende sen kaygırbagın in la tahzan innallaha ma'ana sen kaygırbagın Allah Taala biz menen birge degen oşentip bayagı oşondoy batırlar oşondoy soğuşkerler soğuşta жүргөн insanlar oşondoy adamlar dagı uşu jerge girdi degende jo bul jerge girse bu jeleler buzulat ele go dep turup uşintip ekilenip turup anан kaytıp ketишкен Allah Taala emne menen saktayt bu Allah'ın kudretinden nerse urmattуу bir tuğan кейбір учурларда Allah'ın ушундай улуу экенин унутуп башка нерсеге киребиз ырыскыдан коркуп калган учурларда бирөөгө барып кошомат кылабыз аны бирөөлөрдү кудай кылып алабыз урматтуу bir tuğan дайыма Allah'dan болот ырыскым Allah'dan келет дуамды Allah кабыл кылат тагдырымды Allah жазат жакшылык жаманды Allah'dan болот дегенди жүрөгүбүзгө киргизели карасаңыздар биз bu alыс деңиз океандан алыс жашайбыз аны жакшы билбейбиз бирок мына океанда жашаган кит деген bir жаныбар бар
Kittер gününe kança tonnalagan balıkты jeyt eken. Gününe oşonçoluk azıkты jemeyinçe jaşay albayt eken. Emi alımlar oşonu misal kılıp aytat. Allah Taala oşo okean, karаңgı okeandın içinde жүрген kitke kança tonnalagan rızkısın gününe balıkты berip atabı. Asaga bir portsu tamak berбей karap dep oyloysunmu deyt. Urmatlı bir toğan, o rızkı meselelerinden korkpay, daima münafıktanbay, dünya üçün bir tuğandı satbay, dünya üçün canımızdagılardı satbaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de karabay koygondordun bardığı, urmatlı bir toğan tarihta karatamga menen жазылып kalgan. Bir Abu Bakır radıyallahu anhuga okşogon, janındağı sahabalarga okşogondordun bardığı mına tarihta unutulbay kelatat. Bardığımız bu dünyada karabet bolgondan Kudayım saktasın. İmanımızды bekem kılsın, takvalıkta bekem kılsın. Duabız kabul bol oturgan bolsa, urmatlı bir tuğan takvalıkka jölönölü. Ana meçitlerge gelip başka bir din tutkandarga okşobaylı. Göçölörde günöөнү kılıp gelip ana 2 reket namaz okup koyam ana munu menen büttü degen nerse bolboyt. Tıyılasın bu toluk tıyılasın. Uşunday bir okuya kitepterde, uşunday kıssalarda жазат. İlgeri bir jigit bolup, uşunday bay bolgon eken. Baylığına uşuntip maktangan, uşunday tekebbir bolgon. Oşol uçurlarda oşonun bir tuğan bolgon bir kız, uşunday bir çıraylı kız. Oşo kızga daima jaman oyun uşuntip oşo kızga aytat eken. Al kız Kudaydan kork dep hiç vakıtta anın aytkan sözünü gömböptür. Oşo jılдары taqdir karabaysızlarыбы. Allah Taalaga uşunday sınoolor tuşot. Momunun başına uşunday sınoolor tuşot. Açkaçılık bolup kalgan uçurlarda bir günü eşik takıldayt deyt. Bay jigittin. Oşol uçurda karasa bayağı sulu kız gelip eşikte takıldatkan bir tuğanım açkalık uşunday bastı. Uşunday kıyınçılık bolup kaldı. Maga geçine baylığından bölüşüp biraz can saktaganga nan ber degende bayağı jaman oyumdu sunuş kıldım deyt. Sunuş kılgan uçurlarda kız Kudaydan kork dep ketip kaldı degen. Kayra ekinci günü geliptir, süyrölüp basalbay kalıptır. Jaman oyumdu dağı sunuş kıldım. Jok dep ketti. 3. jolu dağı geldi. Eşik uşuntip tiyer tiymeksen bolup takıldadı. Çıkkanımda jörgölüp kalıptır. Oşol uçurda men saga uşunça baylık berem dep jaman oyumdu sunuştaganımda da Kudaydan korkboysun bu degende adamga kanday tasir beret, kaysı söz kimge kanday tasir beret biz bilbeybiz. Oşon üçün dinimizde kızmatta adamdan ümit üzbeylü. Bir adamdı biz uşunday höküm çıkarabız mundan eş nerse bolboyt dep. Birok bir senin bir sözün tasiri berbese mümkün ikinci sözün tasiri beret. Ömürdün ayağına çeyin hareketibizdi kılalı. Adamlardı dinge çakırganga, jakşı jaşooga, Allah dep takıva jaşaganga çakıralı. Karasaңыздар oşondoy көпкөн жигитке oşo nerse maga tasirlenip kaldım degen. Tasirlenip uşunça baylıktı nesi olturup men Kudaydan korkbosam, jörgölöp özünün janın saktay albagan kız Kudaydan kork dep maga nasihat kılıp atat dep. Anam baylığının jarımın bergende kız oşo jerde dua kıldı deyt. Senin denengdi Allah Taala tozokko güydürbösün eki dünyada degen. Oşol uçurda oşol jigit bir alım, oşol jigit bardık baylığın jıynaştırıp turup özü temir usta bolup ketken eken. Adamlarda söz bolup ketken eken. Uşul jigit temirlerdi eritip, temirlerdi uşuntip erigen temirlerdi kamırça suzup alıp, oşondan attın takaların jazayt degende bir alım oşonu ugup kalıp, uşu kim boldu eken dep barıp teşikten, ustakanasının teşiginen karasa çındap kayınagan temirlerdi alıp taka jasap atkanын göröt. Men saga konokko geldim deyt. Konokko gelip 2-3 gün jatkanda bir tuğanım, meni bilesin, uşunday men uşu öröndün alımımın, sen açık aytçı, adamdardın ozunda sen uşentip durup, uşentip kamırda ezip, kaynagan temirlerden bir nerselerde jasap atasın. Bulardın sırlarım ne degende, sen alım bolgon üçün aytayın dep, bayağı okuyan aytıp berdi deyt kız menen bolgon okuyanı. Göpkön gezim ele, bir oğuşa kız tarbiya berdi. Eң ağında çındap, çınığı toba geltirip kızga jarım baylığımdı berdim. Oşol uçurda kız maga dua kıldı ele. Eki dünyada otko denen güybösün dep dua berdi ele. Oşondan keyin güybös boldu deyt urmatlı bir toğandar. Bardığыбыз bul nerselerde emne üçün aytabız. Bardığыбыз bolgon okuyalardan urmatlı bir toğandar ülgü alalı. Dünyaga aldanbaylı karasaңыздар. Biröөгө sın tagуу эмес. Görüp atabız aramdan tapkan adamlar
миллиондоо акча тапкандары эң аягында балдарына миллион кайгы, миллион көз жаш, миллион мұң, миллион кыжаалат калтырып туруп кетип калгандар болуп атат. Бардыгыбыз адал нерсени жейли, арамга кирбейли. Алла Таала берет, арамга кире турган болсо, Алла Тааланын адалдан келаткан рызкылары токтойт. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбызды Кудайым өзүн Кудай деп Аллага жолөөнө тургандай сезим берсин, бекем иман берсин, эл журтубузга тынччылык, аманчылык берсин. Аллахумма раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасанatan ва кина азабан нар.